Så ud af ingenting er der så nu en særlig amerikansk repræsentant, som ifølge ham selv øjensynligt er udstyret med den opgave, at han skal overtage Grønland, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt. It is not for me here to comment on US decisions, but what I can say about the EU position is the following, which has been our long-standing position on the matter, that preserving the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, its sovereignty and the inviolability of its borders is essential for the European Union.